ডেভিড মুরা সিং এর যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যের পিছনে বিশাল বড় ষড়যন্ত্র দেখা যাচ্ছে। সেই বাংলাদেশিদের উপর ভর করে এবার নির্বাচন জিততে চাইছে তিপ্রা মথা দল। কারণ গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড দিয়ে তিপ্রাসাদের আর বোকা বানানো সম্ভব নয়, এটা বুঝতে পারছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। তিপ্রাসানে বই যদি কুবি কক সানা নাংকে আংকে আবুনি কিরিয়া নাংখাंके आं 100 बार बा 100 बार फान सानाय तिप्रासानि bagoi kubi kok sanai taw kubi kok sanai ang obakeno tini wo kaisa news thangnai chini kaisa bangla news o ajago bangla news khobore protibadni tongo aro tami sagangke বাংলাদেশি শব্দ ব্যবহার করে নির্বাচনে জেতার পরিকল্পনা করছে তিপ্রা মথা bo ajagao samni kok saitongke bo ajagao khachuksa David Murasini kok saitongo bini a diunugoi tinio khachuksa chin David Murasing pono thik khlai kokruka a media no a news channel no a bangla news channel no thik khlai kutukan ni sajanai thik khlai reaction nika pari chungkan laino ajagao chini khachuksa David Murasing time saka bin Facebook bo post khlai samani वो अवहिन सका जो इलीगल बांग्लादेशी है वो लोग खुद सामने आके मेरा विरोध करेगा जरूर तुम जतन बुझना और टाइम साना है वो आप लोगों को धन्यवाद जो खुद ही सामने आकर खुद का परिचय दिए bo srai sanai mani kaisi khachuksa David Murasing je bangla news channel bo sak baithang abai kok samani je David Murasing je samuklai tongmani bagoi kubangma chajaiga tongnai bo borok chajaiga tongnai David Murasing samung phaigaba je illegal migrant no pushback khlainani borok jodino andolon khlaigengke bo borok chajaiga srai sraingen semanu je borok Bangladeshi je borok Triprani nagrik ya bo chajaiga nai abakini same o news channel o bangla news channel khobore protibad bo tini bo sanai manike David Murasing ni samung bo chajaiga ni bagoi tini o kok sau David Murasing no abun bai o jago David Murasing bo srai saikana rika nongna blacken hambai tamingke norok sak bai thang ang Bangladeshi hinoi norok sak sangna porichoy ba sinimung norok iman boi hambai nei kok reaction nika khachuksa David Murasing a bangla news channel no bini Facebook post bo abai klai post khlaika khajan dakte busung lapsogo ani YouTube channel lo norok ani YouTube channel lo just in Tripasaroni bagoi kok kaham te chin Tripasaroni jen nangmani ang ani channel ni bisingti ang sawo tini bo hai nor busang phaito bukha ang koroksa oro bangla news channel খবরে প্রতিবাদ নয় আজাগাও সেরাই বক সাবো বাংলাদেশি শব্দ ব্যবহার করে নির্বাচনে জেতার পরিকল্পনা করছে তিপ্রা মথা মানে কে বড় ওয়ান সমস্যা নেই ববহাই বড় ওয়ান সমস্যা ববহাই মানে বাংলাদেশি গুবেক তাকে আবো কক সাওইছি তিপ্রা মথা রক পলিটিক্স খাইছো নি সামান্য কক্তা বরকে তে খরকচা তাম সাগাও জাগো তে খরকচাংকে ষড়যন্ত্র খলাইগা je illegal immigrant no logirinai borok je musungya borok tar mane bujina haidi bo Bangladeshi bangla news channel ujagabo khobore protibad time saka David Murasing no question khlaina musungon chau bo clear khaito sabono Bangladeshi hin ni chau tabuk ni মুখ্যমন্ত্রী nahi na agini kesa মুখ্যমন্ত্রী manik সরকার nahi sabon hin bo Bangladeshi abo clear khaito chau ang sana musungo David Murasing kebona Bangladeshi hinja phiaba je borok Bangladeshi simi phainai tipra hawo illegally hapainai bono Bangladeshi bo je sapan ungthu মুখ্যমন্ত্রী মিনিস্টার এমএলএ je sapan ungthu bono Bangladeshi je illegally khlaioi tipra hawa hapainai Triprani nagrikta ungya ngengke bono Bangladeshi ro chief minister da Bangladeshi abo sanangya
je bayren boro phainai bo je sapa nungtu je se jar je se don phanungtu bo Bangladeshi bona maru khlainai abo je sau ang o news channel logoi belakeno an khadukha karon tamni hingke borok মানে sak sak oro je chini khatuse David Musin samane borok sak saina porichoy tongo ang Bangladeshi samahai abo kubui kok David Musin samana kubui kok borok sak sana porichoy tongo ang no Bangladeshi tamane ke bo borok sajak ba bo borok sajai ang ba abo hai pushback khlaitani bo je borok Triprani borok gya je borok বাইরে ni borok borok sajai ang nai tamne ke bo jodi no abo hai illegal immigrant jodi echung pushback khlaigen ke bo ma thangnai Triprani simi yakna ma thangnai tar mane bon sajai gya je oppose khlaine bon sajai gya jung srai ga sema dong abon bo jaga bo tini khachuk sa David Musin bini Facebook bo post khlai saka tamne post khlai saka a Bengali news channel no haikaba khobri pratibad channel no botaim saka jo illegal Bangladeshi है वो लोग खुद सामने आके मेरा विरोध करेगा जरूर आप लोगों को धन्यवाद जो खुद ही सामने आकर खुद का परिचय दिए क्लियर बेले हामबाय खाजुस David Musin ini samu ang belekana prawod nunggu nungje obopus klayman bo ang no 100% ni logi tongo je obai kok sanai boljuton Bangladeshi abon bogoi jung than sangna jora sobekya asun kok sajanai ang asu kok kolok salia jotonon hambai jinti ba sai glok tu